Kitchen si kardom kadu kawe kar British 2.0 YouTube channel long kelang arado ano fans tamni la pen pini la so video long nali tumhana ki wan pi la bangki non he jong puthot Assam government hitman la sel hel group tumhan suri ke batangka ki pi ponji la bang so adet dak paklang poni gelo la so puthak si pini nali tum fan la so video long nang than pechini ponik po nali tum la so YouTube channel la long jong sina kaumri milang ple chi hon pen nali tum subscribe ikon tak non pathiek pen Konada district amen sil dak ke epon ba mate ki pipon chima la suri ke batangka bang la so puthak le pathiek pen lang polonang la pen chithan polon nalitum puthot dak thek ponlong ji non he jong puthot Assam government hin pen dak isi alu mate la suri ke batangka keron ponji la bang solo dak pang dak poni gelo la pen paklang poni gelo la solo long ke la solo long ke to puthak sini lista minali tum hanan than pachini ponik po la pen nali tum dak thek long ji la dak ke to pon la ke ang ton pen stami semi salam pen sidak ke to pon no la pen puthot nili la bang so SMS akhor pen nili English pen translate pon thulo la so translate alo bang sini nili nali tum pan na peklang pon po la pen nali tum la bang so video jong si komani SMS kapore thek na ya bang jong si lang lang wai pulte nali tum la bang ke chini ponik po kolo so district long si kon ana det si non kipi ponjima la August la pen September la hai chiklo kiron ponjima la bang ke nali tum la so alo long lang pen sta mi chini ponik po la asamis kapore ba ke lang thek atum la bang ke la pen nili la bang ke SMS la an thek the la sinili non la English pen bang si nili hola translation mate translate tang la bang so lu bang snali tum na piklang ponik po penali tum lang ponik la SMS pen kilang thek tum nili dak na piklang ponik po nili nang than thek kunali tum dak lang ponik thainon la pen pore ponik on la pen det nili nali tum phanang than pichini ponik po kulo so district long si kona det kiron ponjima la pen la August chiklo September chiklo so district long si kipi ponji kilong ponji pen ko so si kilong ji ma la so details ni nang than ponik po la pen la so alo stamini li WhatsApp group long share ponik po dak le nali tum download pen lang pame kon tak ni li non la SMS pen English pen translation la so alu bang sample lang ponik po nali tum kon la pen nali tum dak thek long ji ni li la bang translation pon alo lo non bang ke dak English pen si kitok ponik lo nali tum screen long thek pon long ipo Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhijan mate MMUA puta short form pen pudam dam la pen self help group was pulote la bangke kadu ka wita chinlo scheme men la chin istame self help group atum suri ke batangka pulote la bangke kadu ka wita chini poniklo la pen alang litum dak ketok pon la bangke strong women strong society contribution of women entrepreneurs towards a self reliant Assam sida strong women strong society la pen la bangke officially na litu kadu ka wita chinilo la ke self help group atum afan sila bang so scheme la bangke piponchot Piponji la bangke nali tum dak thelong ji financial support la bangke suri keblo suri keb piponik po la pen beneficiary la bangke 30 lakh plus do Assam lo la pen total outlay la bangke 3 crore se arang le tum dak outlay bangke kibi ponlo la pen eligible sector agriculture animal husbandry weaving industry handloom la pen others la pen hola ka apply hood la self help group atum kumane ke agriculture pen kumane ke vivo phak kapang reng pen kumane ke therang ke thak lai pen si ke apply dun tum ke ong lo la se non dak adet bang ke paklang pon thu igalo non la so agos chiklo pen si cheng pon pukeron bang ke la pen ko so dim si kan an adet si kiron pon jima la bang ke nani tum non dak thek pon long igji screen alo district la bang ke 22 August Gecheng ponpo Nalbari pen siteng ponipo district na Nalbari la pen ada chief guest la bangke akai honorable chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma sehoda wang pen checks tame pi ponik po la pen ron ponik po la pen 22 August ron poni Nalbari long ron det pen api puthat dak barbeta district long tame ron ponik po la pangke 24 August lo hoda ke ron ponji abang full la bangke hai
Honorable Minister Ranjit Kumar Das se ron ponik po. Lapen Nalbari along bangke 22 August, lapen Barpeta along 24 August, lason hatak dak Baksa district long stami 26 August mati la sochi klosi pi ponik po. Lapen hadak kiron ponji abang pu men la bangke kaila osok singha bang si ron ponik po. Lapen 26 August ron ponik de pen api puthot non ki bang jila September chiklo la bangke Morigaon along bangke 5 September si mate 5 September si pi ponik po. Ada kiron ponji la bangke Jogan Mohon akhai si ron ponik po. Lapen Nogong district stame 5 August lapen Jorhat stame 5 August dak ron ponik po la suri ke batangka la bangke. Lapen Nogong along kiron ponji la bangke Honorable Minister Piyush Hazarika ahin pun ron ponik po. Jorhat long la bangke Honorable Minister Ajanta Nio si ron ponik po. Lason hatak dak Jorhat district long stame Director Chiraidao district long stame September chiklo 14 ni siron ponik po raki ronji la bangke jaineta mala burwa siron ponik po lapen puthot dak la sor ni marlo Sipsagar lo stami 14 September siron ponik po kiron ponji la bangke Honorable Minister Kesap Mahanta siron ponik po lapen 26 September Dibrugarh lapen Tinsukia along kiron ponji la bangke Dibrugarh long kiron ponji Honorable Minister Bimal Bora se ron ponik po lapen Tinsukia long labang ke Honorable Minister Sanjay Kishan lang risi ron pon ikpo. Asinon la August lapen September chiklo kilong ponji district amen la son hello nalitin dak lang pon no. Nalbari district Barpeta Baksa Morigaon lapen Nogong Jorhat Chiraidao Sipsagar Dibrugarh lapen dak Tinsukia Lahai district long siron ponik po lapen adet labang kenani tundak tek ponong ji Nalbari long kiron ponji labang kela so chiklo pinabdig lo 22 August si ron ponik po lapen Barpeta long 24 August lapen Baksa long 26 August lason tatak Morigaon long 5 September lapen Nogong along stami 5 September lo lapen Jorhat along 5 September lapen Chiraidao district along 14 September lason tatak Sipsagar district along stami 14 September lapen dutulak la Dibrugarh na litum teklong ji Dibrugarh district long ta 26 September si ron ponik po lason tatak Tinsukia district long stami 26 September anisi ron pon ikpo la hello la non kilongji la August lapen September achiklo kilongji alis lo mate adet lo labangke lapen puthot non la September lapen October November December labangso achiklo kiron ponji alis tami non publish da prang po lapen Karbiang long West Karbiang long lapen Dima sawalong kiron ponji adet ni likidam tang video long stami than pachini ponik lo lapen paklang ponik lo nalitum adet jong su chining tung polte hola so video nalitum dampen lang damingon lapen la so video nalitum kan ma share on share ikon Karbiang long aras tami palang iknang lapen pachini iknang lapen la son update nalitum kilang long versi fan pura LABANGSO YouTube channel nalitum subscribe ikon domi thakme kadu kavita nilinpen kardom